Wirira bo maketha buraburare na rimba baingi ni bukwita nyuma ya kiaramu kwara manterechetia ni muno mwankene yo Isiolo na rimira biumite noti ya karima yona ya mpara ibakunilete metho bubu yete ore ataalamu barera bethirite nende bakirita mukana na kwira Kenya baibangene untu kombe kambure kaura kanne kare akwana ntere mwanya na nende ya Kenya bila bibarumirite ni mpara untu bora nende batikumea inabakerekera mukiro mitheka na utareria nkuluki. Riboti ya ataalamu barera mantune yegie mbure season ya mweri wa 3 mwanke 5 ilionanio tege kuwirirwa buru no ntumburera iregeri kiwango kia nthe milimita 3 kira kirigairwa no kurabo imera yo ntumpempe na bingi ontoboeta na mbere kuongela ogwa bwampara na kiaramu kinyankuruki na season ye baba ingi bari mibantere mwanya mwanya tietie ni bati na maketha buru na bangi baina ya makai kumania na mbura kurea kwano ntubwatumire mpempe ira omaburu daitwere ma abia kurea mbura kedere nkai kare makogana ontobo ibo kuseleti ataalamu baure mikuma CDA na IPNA baraba iritanirete kuritanare minjira cheke nende tiore mibweno oguni kinya kaitaga kiaramu engo yato yukari kumenyithia arimi mbinu injaru ire kucha kumenyera methetu mbinu injaru ire kucha kurera imera bietu njira iria njaga ire kucha kumenyera mithetu yetu na kinya kumenyera roji kana ira tukwita water management kenda tumba kwithirwa tukiona maketha mega kagita ka tukwaria mandu ja climate change interview beyond no mwanga bietani nutrient management na water management. Climate smart agriculture ni ura tumba kwithirwa tutumira mbura nkai ire kura tukethwa itukumboketha wataka season yeje meru kura kwingi irio ibiorete lakini ari mbara batumbete kutumira urimi buba conservation agriculture ibombete kuthwa bagi at least bagi kethaga ntu miundene yao so itukwira gwen encourage arimi kuchinja mirimire ire karaja batumire njireje tugwita conservation agriculture na turita ngugi tugwatanite na county ya Meru na shirika bangi ataalamu baibarombete arimi kwamukira na kwamberio tumira njira itie kinende kenda kuguneka oketha irio biaku ukaithia mundajo waku kana matejara oja itamundene kinya thoro gaita no ntutu na ng'ombe itaja makaijara maingi ojatige mundene na jaga atetheria kuongera onoru na muno guketha roji kurigira roji gwita na mbura so ultimately ukona tomba kutumira technology eu tukomba kuthwa tugiketha kinya kwethwa gukiura mbura nkai itukura season ire engi yomba kwithirwa itithongi muno kuringana na report ira tukuona kinya Chemet so arimi tukuwerencha muno tafadhali jau ndagweta mantu ja utumira reapers na subsoilers na ku make sure mundajo waku chwena mateja kungana so that ukarima kiaria ukwanda wature mundajo waku uketha rojo rwa mbura vya kutosha na kinya na mbura nkai tukethwa tukiumba kuthwa tugiketha miundene yetu na nkuruki baitage ngugi bagwatanirite kenda tumba kuba services njega ethira ni gita ria kwanda kana ria prepare munda na njira ya conservation agriculture bakagwatanira kenda tumba kubatethia bare amwe including igita ria maketha bakanda bia kula biao bakagura fertilizer na into bingi bare amwe tukomba kubatethia bare amwe bena ngwataniro bakiaria bamwe barimi baraba ukari mathomo ne yaya wandie nkomo tigania West na twethia kutera mantu yakonie CA kana conservation agriculture na twira mantu jamaiga muno na twaikua twina gikeno muno no ntu partners beto na no ntu no gatukwirigira nyambure yete season yetu tetete nei muno itugwitikanira turi arimi betu bakimaje CBO tuchenje mirime yetu twari mamberene twanje kutumira CA kana conservation agriculture nikera tomba kurima bwega no ntu munda yura tuma kuona thai bia kuria bia ku bina mwanya muno bikiringanithwa na bia to bia turimete na urimi bwetu wa kawaida eu yonthe baturitana tugachenjia muno na ukulukira urimi bura tukarima na kuringana training yu batwira tugaketha into bibinge muno na tuti kwetu twachenjia mantu maingi sana. Kiripotera Wero TV kuma Tiania Mbeta wa Mukiri wa Mithika.